Ahela vulavulaka i Jaha Mhlengo Maforce Try by Force wa channel 95 ka YouTube. Loko mo si subscribe eka channel ya hina hi kombela mi endla tani ku va mi subscribe hikuva channel leyi yi mi khomele swa ku tala. Hi yo mhaka ka madyambu siku ri namuntlha le a tindhawini tin'wanyana ta le Joni a Florida ni vhakele nkulu wa munhu mi n'wi vona ni nga tshama na yena i Marhoya Chauke. Nhlekani ku va xibixandhuku i madamu lamanene na ku va hi mi amukela eka channel 95. Mi ngo xeweta valandzeri va channel 95 le makaya va nga kona. Ni xeweta hinkwenu valandzeri va channel 95 ya va Maforce. Ya mina mitlangu xo Ni ta faka eka channel ya mina ya Marhoya Chauke. Ya. Na vona na va xeweta. Okay. Hi everyone. Na mina valandzeri va Marhoya Chauke. Hi everyone. Ya no mi amukelekile. Ni ku tele munhu lava va nga tivi language ya hina so. Oh, That's why hi everyone. Oh, okay. So Chauke Marhoya Chauke wa ku bat nkatara se na ta tiva la se a sungula. Na ta tiva loko yi vulavula hi Marhoya Chauke vulavula hi mani wa kusuka kwini. Jaha Mhlengo mfana wa le kaya ka Xikazelo Days. Ni Marhoya Chauke. Ya mfana wa le kaya. I jaha ri nga kula ri karhi ri sa timbuti Maforce. Ku va ku hi minkarhi leyi hina ku hi kula tihomu ti nga ha ri kona kaya. Okay. Ti ri ka makhelwana. So ni ri timbuti hi tona ni nga va na laki ya tona ya ku tirhisa. Loko ka ha ri na tihomu khale swikhalabyanyi swi heli kwele maxubini a mabiriviri a ni ti vonangi tihomu ta kana no twa ka ti tele ku dlaya mara ni jaha leri nga kula lefta ni arodisi ka xitalo ni ta noma ka malamulelo. Okay. So na ta tiva Chauke ni lava ku hi languta masaiti ya vutomi bya n'wina mara sweswi ni lava ku hi sungula eka sayiti ngopfungopfu hala ka vunanga kumbe hala ka vuhungasi. Mi sungule ku tlanga tinkatara hi lembe mani? Va Maforce ya tikatara yi lehe nyana ni nga vula ku kolomu ya ka va ma 1990 1991 1993 somewhere there. Ni vi na nkateko wa ku kuma ku tikatara a ti ri kona. Okay. But dona buti wa mina yi koti ku convince ku vanhu magwayini lava talaka ku va yimbelela yi teka yi teka katara liya ya vona liya ya mirini box guitar. Box guitar leya acoustic guitar. Na va vitera xilungu yes. Loko mina ni ta swa ku chaya tikatara ni dyondze hi katara liya a yi ri ya kokwani magwayini mara but dona a yi koti ku convince malume ku yi kombela katara leyi ta tsawala ka Okay. So ni byeleni lavana mi sungule hi vo 1990s. Oh 93 kahle kahle 93. i malembenyana lama ni nga sure hi wona ku munhu a ri kwalaya ka va ma 13 to 16 years so church of leswiya. Okay, amikameni ya ku tala loko mo lava ku burisana na vayimbeleri lavaya a va dumile hi minkarhi liya ya vo ma 1993 va ta mi byela hi ku tikeriwa loku va nga hlangana na kona loko va ha sungula vunanga. Va ta mi byela hi producer yin'wana va ku makhulela endleleni ve ra xihlupha ku dlaya. Va ta mi byela hi swilo swa ku tala mara na tata va n'wina loko mi sungule ku yimbelela hi 1993 swi mi tekile nkarhi wo tani hi kwini ku va mi tikuma se mi humesa album ya n'wina nakona mi pfuniwe hi va mani? Va Maforce 1993 yeleyo a ku ri minkarhi liya ba tikatara mihulahula. Ma vona va ku ku na ku ba tikatara mihulahula u nga tivi na tune ya international a hi ri na machunelo man'wanyana ma hina leswa sweswi u nga chunisa swona wo ba as long as u kota ku chuna u tibela. So aka malembe malama a ku ri na xopo yin'wana a Road Days ya ka Magumuza mara a yi teke hi malume wan'wana wa ku Hasani a ku ri thicara kwala xikolweni xa Road Days malume wa Siya Chauke. Okay. Se hi malembe malama Siya Chauke a se a pasile matric if my memory serves me well. A kumeka a ri laha xopeni ya malume wa yena na his brother the late may his soul rest in peace buti wa Siya. Okay. Va hisa lava a va kumeka lahaya and i vanhu lava a va ta va huma planji mara a va ri na vuxaka ngopfu bya hala
ka Hassan hala ku huma ku va Bot Ronald Jabomba. so va siya e vanhu lava a va kota ku ba tikatara hi ndlela leyi ya xiprofessional ni vi na nkateko wa ku nkarhi luwa loko siya a ri laya a xopeni a hi tala ku ya dzumba hi hungasa hi tikatara Yeah. laha hi nga za hi decide ku endla event a xopeni ni remember ni tsundzuka hi koki crowd yo tala ngopfu Yeah. ka event yeleyo laha loko event hi plana a ku fanele ku ya tlanga band ya hina na band ya vosiye yo ta hi le planche mara siku leriya band ya vosiye a ya ha humelelaka a ko va na band ya hina ntsena Yeah. ku ri mina na baridona ku na mfana wun'wani a va ku Owen a nga fika a tshama ka mabeke ka va makhelwani hi yena a nga ta na keyboard loko se hi ta sungula ku va na ku foma band yo ingaku ya vupfa ya tlhela ya twala ku hi tlanga hi ya kwihi by that time se a ni kota no tlanga bass guitar I was on a bass guitar baridona a yi tlanga lead guitar a tlanga vunanga bya disco ivi ku ta fika the late Edward Mabasa Majangoza he discovered us there Okay. yi te loko ntambi yi fika yi famba hi basikiri leswaku a yi pfinyela na tiburuku swa boha yi fase hi phekisi. hi phekisa swa boha sweswo ivi mi kuma ku ntambi yi fika yi va interested nkena exitejini yi cina nhlama xiyisa lexi xi ngo khutala kati se a xi swi tiva ku laha ingaku hi laha a ni lava kona hi bili I'm sure hi nga va hi chayisile wa ma 8 9 10 vusiku tikheti wela na tinghoma tikheti cincana hi ri ku beni na baridona hi ri na backup ya vo sesimayi na vo sesitere n'wana mhani na va sesiyunisi n'wana mhani khulu va ta heleli loko xi nga malamulele heyi a ti vuya hi n'wana mhani loko hi hetile that event Tuesday Wednesday a ni a hi tlanga hi Saturday Tuesday Wednesday Majanguza yi vuye yi famba yi lava va pfala va tshama kwihi va tshama tlherini laki minkarhi liya rehearsal a yi ri important ngopfu hayi swa masiku lama munhu ngo xa computer nghena andlwini henhla ka mbedo a ri endla nghoma a bayiti khale loko u fanele u recorda mi fanele mi rhanga mi practice tinghoma ta vo ma 10 to 20 ti vupfa hinkwato ku mi ta ya ku rekodeni a joni kusuka kaya so hi laha gondo ra mina ri nga ta ri sungula kona unfortunately my brother Badidon a ku nga ri munhu wa ku vulavula ngopfu ma i ta bati munhu wo ka yi nga ri na mhaka na njomu so swi kuma ku loko the late artist yi hamba yi ta laya swi tikomba hi nkarhi lowu a yi ri hava equipment ya yona hi ku yi fike yi teka over yi sungula ku practice se hi practice na ta yona tinghoma hi ku equipment ya n'wina se swi chaya swi ri kona a yi fanele yi hakeriwa hi vava switirha swi kumekile switirhi leswiya swi pfune tinkamu ta ku tala even na vo Bot Abel Chauke a vatirhi va ta tshama ka hina ku hamba ku practice ku hala so hi laha loko mi twa ni va ta va ma 93 hi laha se vu-professionalism a byi sungula ku va kona hi kota ku swa ku hi ba hi ya kwihi because a hi ri na vanhu lava vhele vo jangu a ku ri khale va ri gen'wini ene a va swi tiva ku va ba va ya kwihi yona a yi ta yi huma ka yin'wana band a Jerome ya Bo Thomas Mahamba okay so that time ku vi na ku twisteka ka swilo yi tshika band yi ta sungula ya yona hale ku se switirhi leswi yi nga ri na swona leyi a yi swi kumile se a ku ri ku tirhiweni mara okay hi ku kongoma album ya n'wina yo sungula yi hume lembe rini album ya mina yo sungula yi hume hi 2006 a yi thyiwe kwini Matsonga Machangana va tlanga va nghena vafana va le kaya va nghena yes so if you can check from 1993 ku ta fika 2006 kasi ku fika malembe malama kasi ntlhambi loko yi ta yi famba milava
a yi nga la ku mi recorda kumbe ntlambi majanguza Ntlambi yi a yi fike- kume opportunity yo practice ta yona nkambi yi fiki practice ta yona ya record. yi fiki band se yi va ya yona remember hina hi ri swifanta yona yi ri munhu kulukumba laha kutani lowa se u lava ku na vito nkambi loko yi fikile ku vi ku kumeka va Elias Baloyi okay na va Peter Hlongwane va yingisela ntirho lowu a wu tirhiwa phela minkarhi leyi loko mi fanele mi kuma deal hi va Mabasa a mi fanele mi rhanga mi kuma nqambi leyi nga na deal ka vagalo ka vo task switudio tikambani ta tikulukumba hi ku remember kaya a ku rhanga ku ni ta ya ka Muswana ya recorda ka Evans Mabasa or ka ba MC Mabasa a ku fanele ku khandziwa ku tiwa joni ku ta recordiwa so ku kumeki ku ndliwa album ya the late Majanguza hi 1994 yo sungula yo sungula va chacha tukulo timhaka ti sungula kwalaya so kuma ku kwalani vhele hina tanihiloko a na ha ri high school ni ndla vo standard 7 then standard 8 and na pressure kaya ku you must go to school nkarhi wun'wani ka tlangiwa hi Sunday a tikhombeni a hi tala ku chango hi ti-Sundays a hi tlanga ti-live loko hi ta hlangana na va Bot Prince Baloyi ta ya hala ka halawani ka Tlelani ya leyo ku ba bass guitar ximatsi yona a yi ri na mhisa a tlanga bass guitar hi ximatsi yona yi tlanga lead guitar hi ximatsi ku ri bende leyi a yi ri ya vanhu va swimatsi hi ku even na drumist Fanuel a ku ri va ximatsi niswona na band vhi va yi fambela swimatsini a ku ri laha ku tirha swimatsi that's why swa ku swilo swi ya swimatsini loyi a tlanga hi swinene i Bot Eric Kuna mavutani na no na ha ri na yona loko mo langutela ku swibisa nhuma swo tlanga hi yona yi va ku yi ri ka ti-keyboard yo nyuhela nyana ya hi vuye hi hlangana late malembe ndzhaku hi kwala joni mara n'wele yo ku nkarhi lowa ka ha ri na vo the late Patrick Kuna yi ri busy ngopfu hi yona yi ri ka ti-keyboard se loko ya wena ta heta tirha okay chaka ku mi byeli lawani ka riendzo ra n'wina ra vunanga mi nga va mi tirhi na vo mani loko ma ha va tsundzuka ku nga va ku ri a studio kumbe a xitejini kusuka kwale ndzhaku ba Maforce ku tirhiwile swinyawula ndlela a yi lehile ku na laha hi nga za hi va na team va ku i CTRL I think hi 1998 ku na khanselara Chokito ka Malamulele yi ku yi Chokito ni gcine yi ri mukhanselara ku hala ka va College Shavani municipality na Badidon na mahisa n'wana va ku i Maaki Lawrence se team leyi a yi vitaniwa CTRL C I yimele mani Chokito D Donald R Royal a la ku ri Lawrence okay a hi sa lava va tirhaka CJC la ka Malamulele sweswi I think i Shoprite i CJC sweswiya CJ a va ku hi le ka CJ easy va kona Giyani Chopo leyi yi owniwa hi vahisa van'wana va valungu va family so nkarhi luwa 1998 mina se a ni ri hala university ni ndla first year ya mina se this three because a yi tirha yi zame ku raise yana ti-fund ku at least hi ta ndla album ene a ku ri ti-disco type ku na kulukumba n'wana va ku Mpapela wa hala Bushu hala the only time ni nga hlangana na mihisa loyi va in contact a ku ri nkarhi woloya a hi record album ku na mhisa un'wanyani va ka ingaku Mulwelwe or Mukwena ku na xitudio xin'wana laya not a Balfour not David ku na this other guy wa ka Mukwena laya a ku recorda kona va Brajo la kusuhi na renke la a Unity House the album leyi nga ya hi recorda hi record laya nkarhi luwa ka ha ri na Vashandela ni tsundzuka kahle loko hi ya studio
rhangi hi ya ka vo Brajo Shrimani Papa Penny a ri na ku tshama laha patwini laha a famba a ku ri Opel Records ni hleketa ku ta Dr. Stole so hi ri kwala ku ri loko ku ve a wu jikajikelanga sayiti levo Shandel Music na vo downtown a wu qambi a wu tivi ku hlupeka swa vutambu ko laha tili ku ri u fika lahaya u lava Brajo ne va ku a wu nga n'wi voni munhu lero ra appointment u lava ku tisa demo hina hi tirhi minkarhi leya ka tidemo n'wana mani ene demo ya kona a yi rhanga a swi tika hi ku kuma a proper studio u endla demo a wu chajiwa maybe R100 per hour lero ngo nkarhi lowu a yi tele ngopfu ene a wu fanele u endla nghoma hi ku tsutsuma ku u nga hundzi 3 hours 300 a yi tele ngopfu hi malembe malama so u kuma ku kwalano hi hundza that album ku chayeva ka radio nkarhi luwa ne ku ri a wu tsaka wani a wu tsaka ku fana na yini hi ku CDRL yi bohi ngopfu aka mugalo nena yi letiwa hi Bochoko Malamulele tiko ro xongo ku hlayeriwa i ku tsoniwa ku ri a na ku ri disco ya imagine this beat I remember very well hi tshame hi ya hi kuma gig laha a ku ri na shop yin'wana laha Giyani laha Masingita hambi xo a va ku credit build yeah I remember hi endle nghoma yin'wanyana credit build a Giyani credit build ku ri hi charge 1,500 so a yi tele ngopfu ngoma liya no ku ri hi endle nghoma hi tlhela hi fanele hi ya yi performa ku ri hina tinqambi ta kona ti ri kona khale tinqambi ti kala a masiku lama yo nkarhi luwa hi va mavozi ne na 1,500 a hi ri vanharhu because I remember Bochoko a yi ri hala Pitori hala loko hi sala hi kuma dealing a ri kona swi lavi ku tika ku va fo me cina njhani ni nga ri kona ni swo yi lave swe muka no yona yi fambi na tikhasete a yi ri ku phusheni ka tona hala Pitori a ku ri vanhu va ri na swigodi Pitori like Zambia so yona yi xavisiwe swinene nkarhi lowu se hi ku luya u famba na tikhasete ta dyamala ya tikhasete hina hi dya gig alright ese siku wena mlandzeri wa Channel 95 ni tshame kahle na muyimbeleri Maroya Chauke a hi yeni mahlweni mi ka mi hlamula xivutiso lexi xa ku mi tirhe na va mani ku nga va a studio kumbe a xitejini he ba Mafosi a na ha ri ka 1998 a na ha ri university I think after that album ni vuye ni decide ku focus a xikolweni ni twisisa ku if no bayiza hala xikolweni hala tikatareni nakona ku nga ku na ku pendapendana hi mapeni ku mani u dyi mali muni ku bukaniwile mali yin'wana yi ti hala ndhaku wa twisisa se kuma ku I had a support from my father ya xikolo versus music papa na mhani time a yi rhandza ku n'wi nyika ti-example ta tinqambi leti ti tivaka ti nga feyila in life leti loko ti tshiki ti lova ti fanele ku hlengiwa na mali ti ya lahliwa se hi twisisa ku hinfo ka ha ri na opportunity famba xikolweni ni vuyi ni teka break from malambe na malama ni za ni kuma degree 2001 ma 2001 mo to hlamala loko xisa lexi a xi graduate hi 2001 ni mi ni graduate hi 2001 hi minkarhi ya hina xikolo a xi endleriwa ku ya lava tirhi ku tirha a swi fana na namuntlha tinqambi ti ngo tiphina hi ku ya eswikolweni just ku dyondzela ku se ni dyondzile for the sake of show off ku ni vuya kona varsity 2006 loko ni ta ndla first album ni tirhi from 2001 2 3 4 5 years ni karhi ni focus ka ku ni fanele ni pfuna vatswari ku maka londlwana kaya va kota ku tshama kahle na mina ni ti xavela yindlu ya mina Joni ni ve ni xava yindlu Omondi yes I remember well 2006 hi loko Tebu
yi se yi ri hala joni Philip Matebula ku ri na va sesi Sandlene na sesi Flora ku tirha swin'we ku ri group na va Botpet This Joyce. yes ya va sesi Nes my first album loko ni yi record ni ri na ni tirhise sesi Sandlene na sesi Flora I remember loko hi hinda hi pfuxela nqambi a yi nga pfukanga maswa Bemuda a yibedhlele timbisi ni famba na sesi Sandlene na sesi Flora loko hina hi huma ya studio mapayitela na mathebula wa tisala tiya tona ti tlhelela tiya kwihi xibedhlele eka pfuxela nqambi loko a ni pfuniwa hi Kenny Bevul ni introduce hi Svara Ike Ngoveni phela nkarhi lowu kuma studio a swi nga olovi a ni fanele ni ya recorda ni endli first album ya mina a Pitori ku na misonga va Mvenda va ku Prince a va tirhela a Pretoria West Rebecca Street na ha ku tsundzuka kahle loko ya futhi nkarhi luwa na movha ni na wona ni famba hi ri bava ri kwala kaya a ni famba hi BM vamos ku ri kahle I made sure ku ri vutomi bya mina byi tshamisekile financial I'm sorted a ni nga hancangi munhu ku sweswiwani lava mali yo hakela studio a no ti hakelela hi nexe and I remember very well a va lavi 2500 ni twa xi ri ximalana xitsongo ngopfu album hinkwayo and a ni endla 8 songs and the minkarhi liya ya vo Bujomujo ku na crew liya a yi tlangela vo Bujomujo vo Mike hi yona ni nga tirhisa yona ka my first album yeleyo ya va tlanga liya a ku tlanga mina na Baridona na va hisa lavawani vo ka va nga ri Matsonga lama a va tirhana ku ri nkarhi luwa kahlekahle lowu munhu a record a fana bahiti so hikuva vo Bujomujo a swi hisa blind a swi ri bini loko va ku va hisa lava tlangela Bujomujo mina a ni vuyeriwile muzika kana yi tsile xipiti ene xitudio xa kona ne a mi fanele mi fika mi tshama va ku producer yi le kuteni I remember hi fike 11 na nhlekani loko hi ya recorda album ya mina ro sungula va ku producer yi staki va Polokwane hi huma Venda so yi vuya Joni and ku na layini ya tinqambi ta va ku record loko producer yi fika a wu swi vona ku yi julukile hi ya sungula ku na studio swimbirhi ku na xin'wana hala ku na xin'wana hala ku tekiwa van'wani va recordiwa hala hina ha tshami movheni ku producer ya heta na lava u ta kota ku nghena hina ku ri layini a yi lehile kasi leswo nqambi ti yimelela handle ka studio ti yimelela producer a swi ngo endleka studio 95 ntsena leswiya swi na le ka Muswana swi ri tano u kuma tikhomi layini ka so hi laha vanhu ni nga tirha na vona the very first album ni nga vula ku lowu va n'wi tivaka i Kenny B na Baridona na Prince no tlai a yi rhangani wa ta u le layinini ta vula ku ni tlanga na yena rini okay ku va hi hlayisa nkarhi wa va vukeli va hina na ta tiva se lava mi nga tlanga na vona xitejini mo ni mi sungulela vanhu a va swi tivi ku mina na n'wina Chauke hi tlangela vanhu vo fana na vo the late Ray Phiri on stage so a no mi sungulela laha ni kombela se leswiya hi va Mafosi hi vulavula hi ti-accomplishment hi xilungu hi loko se hi achievile leswiya loko hata a ni hi le ka Gondo hi vi na bende ya Swibisa Ndhuma leyi yi nga hlangana na vangoni va ndhawu hi nkarhi wu ri wun'we laha a ku hlangana tinqambi ta ku tala a hi nga fiki 13 kwale Mafosi hi ku lahaya a ku ri na mina Maroya Chauke ku va na Mshengu Morris Chabalala hi va na Savannah Ngoveni hi va na n'wina ba Mafosi hi va na ku na mfalo wa Mvenda Khudisa ba ti-drums n'wina na Khudisa ba ti-drums mara nga ku a mi rhanga ku ti-keyboard ba Mafosi a mi tlanga ti-keyboard Khudisa ki ba ti-drums hi va na va Sesi Vuyelwa Sesi Nes Sesi Joyce na va Promise bende leyi a yi ze yi va na vanhu va ku tala na vo Aliya hanya nga kuma wa kungo ya mutlangi yes Aliya ya abahlayile na vo Maobi hey man that Svara Mhlongo yi ke xavela ti KFC
Ni byele hi loko na host k yo ka va hikela mati ni byele hi loko mi tlangela loko swi bisa ndhuma swi tlangela khale ka muchaviseki kumbexana muchaviseki lava nga va hi siya Collins Chavani loko hi bela vo Rapi laya a ku ri timhaka ta ku onara vo mabulandlela va hina swibi swa ndhuma I think loko hi ya ku tlangeni morho a hi tlanga le ka mna resiku ya hi ku a hi tlangele George Moleke hi onara dokodela Thomas Chauka the General Shirinda Papa Penny va Raipiri ni hleketa loko hi la ku bangoma Raipiri mana ta kota yi khomile xiya swo ngepexini leswo leswi mi le va ti-pad man iPad leswo iPad loko va kha va xuta xin'wana xi hisa xi ku le nghoma va nge yi humesi a swi phikiza ku a xi hlama loko va ta bangoma ya Raipiri phina mzala valava xi ku leyi a va nga yi humesi ni khe ni tsandziwa hi lidleya ku ni ku hi vavavosi ta ni tekela hi keyboard yi ta ni tekela yena hi keyboard ivi matsoka loko hi pfuka nampundzu loko hi tlangile na vusiku hi tshama na the late Raipiri Chikapa hi tshama na yena hi ku mina ni te kahlekahle hi Braai munhu loyi a ba nghoma liya a nga dzahi mbangi na laha nga tlanga xinari lexi xi ku a ku na mbangi ya laha tisakatara no komba ta xi bela xinari lexi ni twa mbilu ya miwa because it was so simple tanta ku ri na loko ni vona munhu loko ni vona ti-performance ta baya ta Braai loko ta nghoma liya xi khe xi ku leswiyana ku ri ni hleketa ti va ni yi ba hi kona ka muganga ni ve tihangi lava nge yi humesi to me that was great achievement I think se laha a hi ri kule a hi nga ha ri ku dyondzeni a hi ri ti-professionally a hi hisa Prince Rangani hi fambanga na yena hi tlanga leswiyana Prince a nga zanga a tlanga na hina hi performa na Prince Rangani na Bura Joe Amarula no not Amarula loko ku cata Philip Ampumalanga share stage na malaika hi suka hi ya a gandlanani la ku nga fika ku hambana scheme hi ta nghena loko ku fika ku biwa vunanga le theku xi tata dasbin hi byala ya ku dakwa tiko hinkwaro ku dakwa tiko hinkwaro ni hleketa mina swin'wani loko se hi ri ku dyeni the following day hi ma 2 a pfuka a ta hi le masin'wini va ku munhu loyi a tlele ku a pfuka okay ciao ku na swo tala na ku bula swona yes ni tshame ni nga kotlela na n'wina ka YouTube mi ka mi ri stagini na vo Shoma Jozi mi ka mi ba guitar mi hlangane njhani na Shoma Jozi a ku njekani va mafosi loko u ri xitirhi remember ngoma ya Shoma Jozi leyi a ni yi tlanga hi leyi a nga yi tlanga na dokodela and it was a short notice that event and hi minkarhi leya COVID whereby they needed somebody loyi a nga kotaka ku tlanga xinari lexi xi nga tlangiwa hi dokodela and then during their discussion kwala va nga discussa kona my name came up ku Chauka yi nga swi kota then there was this boy va ri i short a manager Shoma Jozi then until loko a manager this one hi yena a nga va unfonela ka ndota ku na ntirho ku vula ntiyiso vuxaka bya mina na Shoma Jozi hi hlangane a rehearsal 4 days hi ya performa byo heleli kwalaya va ni thuve ngopfu vanhu u nga hi nyika foni ya Shoma Jozi ku ni ta yi kuma ku hi mina tshama ni vulavula Shoma Jozi va ku tirheni ene i ntirho loyi nga wu tirha perfectly hi holela na yi chaya vulavula ku nambara ya Shoma Jozi byela mina mara mi rhanga mi byela ku mi lavela yini no vo tala a va lava ku hlanganisa vana va vona na Shoma Jozi because swihlangi swo tala swi lava Shoma Jozi and ku kuma Shoma Jozi ku vulavula ntiyiso a swi nga olovi
because I had to speak na Sean, okay Sean. Man ku na vanhu va so. Ni vulavula hi valungu, ni vulavula hi tinxaka to tala leti ni hanyaka na tona because ku va vanhu voni Ken Bashinari la a wu twa ku humesela swo tirha Sho Madjozi. So swi ta va olovela ku kuma u fikelela Sho Madjozi na vana va vona va ta kota ku teka swinepe because remember ni vi ni famba na bubu ka event liya xi teka xinepe na Sho Madjozi xi tlhela xi tikuma xi va phati ya ku huma eka video so vo tala va twisisa ku na vana va vona va nga ha suka va vona like va hlangana na Sho Madjozi and it wasn't easy because a ni fanele ni va lika through ti-Instagram a ni mini munhu wa xintu sweswo swa hlwela mali okay Chauke a hi jampeleni ka leya ntlawa lowu n'wina lowu a mi wu sungurile n'wina Bra Joe Prince Rhangani na Ben Mayengani ntlawa lowu a va wu vitanaku i Van'wani va Ndhawu. Van'wani va Ndhawu wu sungule njhani wu hangalake njhani vangos loko va mi ni yingisile ni ta ri Van'wani va Ndhawu na Swiphi swa Ndhuma a ku ri one big family lexi nga humelela laya the way a hi tele hi kona we had to separate mitlawa unfortunately hi ku swilo swi ndleliwa ka mina I had an upper hand to become part ya Swiphi swa Ndhuma ni tlhela ni va part ya Van'wani va Ndhawu so lexi xi nga humelela laya hi vi ku va na ntlimbo wa ti-event phela loko mi ri ka peak va mi lava hala va mi lava hala a lava Ben Mayengani a lava Swiphi swa Ndhuma a lava Van'wani va Ndhawu and se ni fanele na mina ni twisisa ku ni fanele ni ya kwini hala ka Swiphi and hala ka Swiphi ku tlangiwa live hala ka Van'wani va Ndhawu ku ciniwa hi CD nqambi na yona hala Ben Mayengani yi la ku cina hi CD Rizinyo la ku cina hi CD vafana la yi twisisa ku loko yo tshika yi fambe na band mala ku share yi cina yi ri yoxe yi teka yi famba mali yo tluba so to cut the matter short ku hi nga tshika yi bora vanhu Van'wani va Ndhawu va vi kona loko Swiphi swa Ndhuma swi ri kona Swiphi swa Ndhuma loko swi perform ku na tinghoma leti ta Van'wani va Ndhawu ku fanele ku tlanga Swiphi swa Ndhuma ku na tinghoma ta Ben Mayengani leti ku fanele ku tlanga Swiphi swa Ndhuma so we were one big family problem yi va kona loko se va ka Munghana Lonene va ku a hi kombela Van'wani va Ndhawu hala hi na event ya the big man va ka Munghana Lonene mvula leyi tirha kona kwele a mi nga se tirha kona a ma ha tirha na hina va ma vona okay na swi twisisa ku hlangana ka ku sunguriwa ka band yona leyi mara na ta tiva ku ku ndleke yini loko ku ze Van'wani va Ndhawu ku hambaniwa mi nga ha tirhisiwi ivi se ku ya sungula Limpopo Poison and why mi nga vangi kona ka Limpopo Poison kahle lexi nga humelela laya ne loko ku ta va na ku vi na ti-bookings leti nga va kona ta ku hi fanele hi ya a Mpumalanga na ku hi fanele yin'wana group ya Limpopo hi vi na ntlimbo wukulukumba because Thebu was managing more Swiphi swa Ndhuma hi va na Stephen Makhongela hi va na Rhangani Themba Rhangani yes loyi a manager Ben Mayengani na Van'wani va Ndhawu yes problem leyi hi nga sungula hi va na yona ku ri laha ku vi na hansa ya ku hi vi na khampani ya Bula Music leyi a yi sayini album ya Ben Mayengani ivi hi va na Share Sound leyi a yi sayini Van'wani va Ndhawu so ku na management la leyi nga ku rhaneni Van'wani va Ndhawu Ben Mayengani then Thebu a yi rhana no Swiphi swa Ndhuma like the umbrella like Thebu was the head of all of us and the Thebu yona yi nga xava sound equipment leyi a hi tlanga yona ti-live reason ya ku va hi vi na ku xaviwa sound liya a hi fanele ya catisa mani Thebu a sekunda
the very same day kuna event ya Munghana Lonene kwi ka Nghobe laha se ku nga na ntlimbo exikarhi ka Phevu na management ya vangoni va ndhawu vangoni va ndhawu va ngo hi lava yini hi lava vangoni va ndhawu va hele ka Nghobe Phevu yi ku hayi mina ni lava bende ya mucatwini wa mina ene ni twisisa ku Phevu mhaka yona ya tika because hina lembe ke hi prepare mucato muthori wa n'wina va fona Tuesday va hi lava hi Mugqivela hi vi na ti-meeting Wednesday Thursday laha I think loko se ni hleketa kahle Bra Joe yi teka xiboho xa ku xiboho lexi nga ta xi teka laha swi nga endla loko hi vuyela hi ya kona hi vuya hi nga ha ri ku kumaneni a swi veke clear yi swi professor yini yi ku loko laha hi ya kona loko hi vuya ne hi ta va ku nga hana ku kumana why because management ya van'wani va ndhawu yi hi lava leyi Phevu i spendile hi fanele hi ya kwi hi ya ku tlangeni no hi ya kwi a sekunda number 1 Bo Joe i tlanga keyboard mina na tlanga Prince wa tlanga already i van'wani vangani i van'wani va ndhawu hi vanharhu swilo swa ndhuma hi swi tlangi hi vanharhu hi na problem where do we go Bo Joe swa fana bafo hambo hi ku hi ta sungula ka Nghobe ne hi hava aeroplane yi nga ta hi susa laha hi hi yisa le ku hi ta kota ku bahana na hala we need to take decision byelani va nga Munghana Lonene ku va yisa lava mi va lava ku swi nga koteki ku mi tshwere ku ma hi ta nyimpi ne u twisisa ku when as a manager you made an agreement na radio ku these are my boys va vana va mina hala ku na ntlimbo ku fanele ku ya biyiwa le entlangwini ende bama vo rolo mi ready mi fanele mi ya badram karoko and I'm kona ka vangoni va ndhawu leri ngo loko vangoni va ndhawu va le n'wina mi onhaka le siku swi boha ku endla ka yini ku tekiwa and this meeting vo n'wina van'wana mi nga ri kona a ku attenda mina Bo Joe Thembani Makhongela na Phevu aku na misa loyi wa bula luya hi laha loko yo tsundzuka kahle ku vi na ku tsemeka xikarhi ka vangoni va ndhawu loko Benny Chisa xi ku va ndhawu va hundzile you will remember ku na siku Bo Joe na Prince va nga ya ka Munghana Lonene va ya yimela vangoni va ndhawu mina na Benny hi nga swi tivi hi lo twa loko va ri ka Munghana Lonene ku ve ku na vangoni va ndhawu leswi hi nga force se ku ya vambirhi hi le ku stay na hi tsika interview yi hela a ni ri Pitori Benny a ha famba hi breakdown a ri kwalomu kokeni ka timovha ni loko foni yi hela loko interview yi hela leswi nga vulavula a swi nga ni tsakisanga a vulavula yini Bo Joe na Prince va fika va vutisa ku vangoni va ndhawu i va mani Bo Joe yi ku i vatukulu va ku hambana tsava kasi a yi fanele Bra Joe yi te yini vangoni va ndhawu i va mani vangoni va ndhawu i Maroya i Ben Mahengani i Prince Rangani i Joe Shirimani na TJ Mkon'wana I remember when loko TJ Brian a za a khoma phepha a ku lani wona Maroya se i kwe Maroya ku no to i vatukulu va ku hambana tsava ku ri la a ni twisanga ku handle a ku humelela yini why because ku vulavula hi ku Bra Joe whatever he touch like magic touch ivi se Prince Rangani na hina ku ala ku vula ku hi mina ni nga tlanga vulo hinkwaswo this two what ivi ni heta ni fonela Benny a yi ku dlaya laya ku vina ku loko yi sungula yi tsemeka vangoni va ndhawu Bo Joe sweswi a famba musona Prince a va fambi va ri 2 mina ni sala na Benny hi vheyi va yi tsemekisa sweswo
mina ni vheli laya loko ku ve ni tukulu wa gombela Dzavana ni tava tukulu wa gombela Dzavana kwala na swilo swa ndhuma a na ha yi ngheni and remember loko ni ta ni tate va Benny Mayengani it was throw Prince Ranga so ni tsundzuka ku ri na birthday yin'wana ya Ike hala vanhu va Honeydew Cosmos 8 ya perform mina na Benny loko Benny swi ku van'wana va ndhawu va hundzile sweswi i nkarhi wa hina mina na yona ya yimela van'wana va ndhawu lava va eka radio hina hi ta ya perform album va ri kona kuma mali hayi a ku tsakiwa na valandzeleri va Munghana Lonene hi support Ike Ngobeni because I remember loko Benny a fanele a tlanga tibabene a ku ri na swo va ku ti-sabotage so ku ri swi languta ingaku makhongela ya ku i le ku timatimeni ka tifolomu music wa nandziha ta sabotage ku ri loko wo fanele u tlanga music u nga ha twali mina hayi leswi ha ri swona mi nga pfulelela misa lowu va cina vanhu va n'wi rhandza so i gondo leri ri nga ri famba but loko se ku ya tswariwa va Limpopo Poison it was after I think I was in Cape Town ani tirhela ngopfu handle like ni vula ku ri ani tirhela ngopfu out of Joburg out of Joburg but I remember very well I was under Cape Town because I had a studio xa Bot Joe a yi tirhela ka mina yes yi vuye loko hi vi na hasa liya yi nga humelela loko hi suka kahle ba mafosi mi lava laha n'wina mi nga khosa hasa hi ku loko hi suka loko hi suka le ka Thebu ku na ntlawa hi ndlela n'wamina mi nga hangalasa van'wana va ndhawu hi n'wina va swi tiva lexi nga humelela loko hi suka a Sekunda ku na group leyi loko hi suka la Joni hi fambe hi Quantum ku na group leyi nga famba na vo Tom Mapope ku fambiwa hi Toyota Corolla ya yona a ku ri mina Brajo Brajo hi suku na yona hi tekisi la hansa leyi va vo swi nga yi endla mi lava ku ya pfuxela mukhalabya na mukegulu a njhakajaka kahle Mapope Thomas Mapope va lave ku rhanga hi ya pfuxela le ka Mapope ka vona ivi se na mina na ta lava hi hundza hi pfuxela hala ka njhakanjhaka mi teki Brajo hi n'wina ba Mafosi na Mshengu na ba Mapope a ma ri 5 a ku ri na mani lowun'wanyana a hi Savana a na swi tivi mani ya hi Savana cause mi vuye mi hi siya le na Quantum na Quantum hina mi famba ivi mi fika kwahala ka njhakanjhaka hambi movha ya vo Tom bi maribye yi huma tioyili movha ya vo Tom mi fike mi staka before va Hammanskraal na tsundzuka loko mi staka before va Hammanskraal loko hina hi fika hi huma ku tingwenya ti stakile se Brajo yi nge teka mina he Maroya hi ku hina vinyi va Fleswi Chuchani Mshengu na Mafosi va famba mina hayi hi nghena ka Quantum mi nge ngheni hi Quantum leyi ni nga yi tshamela siku hinkwaro yi ta suka ivi n'wina a mi lava ku rhanga mi fika Joni swi mi tsandza se mi lava se mina ni lava nisala ndzhaku ni ku hala mi ta ni khomela I remember Svara Mhlongo yi fike yi ku Svara after no twala wayesana Svara mi ta hi le ndhawu le nga mi byele ku mi xiya ka Quantum ya yimela movha leyi mavutini yi onhake yini leyi nga ni siya kwi a Gandlanani madam malawa mina ni vuye ni ku ni nge sali nga ku ba Mafosi mi nga siya va hi sala mi ni vele a ni mi nga ri ka mi ngheni ya Quantum na Mshenga nghena ya Quantum se mina two leyiwani a yi ya mi tshamisa leyi ende mina ni ku ni na meeting the following day wa 9 up to Sunday loko ni sala se ni salela hi nyiki hi ku a swi ni yisi loko se ni tshamile ni tshamela movha leyi vhele yi nga yona yi nga suka yi ni siya mara a ni salele a ni salele kwala
swa vanghana va ndhawu munhu nga swi ngeyi. Yes. Madam malawa munhu loyi a nga ya koka i mani i Bernard na breakdown. And phela swi nga olovi ti breakdown tona tina ti demarcation ka hindi kwihi mara xiyimo a swi boha ku a ku ri hala ta va pfuna hi ku table a yi sele kwihi a kaya na yi fanele ya ka ti honeymoon ene vo n'wina se mi hi siyile hansa yi kulukumba ya leyi nga endla ku ri ni va ni hi kumeka hi nga tirhi ngopfu swin'we hi n'wina mi nga yisa movha liya a ka njhakanjhaka ya bangaribye loko hi hundza ku ri kwana se a yi sungula ku huma tioyili no a nga te ku mi fika ri munhu laha mara hina hi fiki hi ma-2 matakuxa la ene n'wi mi suku hi 10 le se ma swi vona ku mara bama vo se a swi hoxeka ku mani siye loko se ku fita ku ni fanele mi ni tshama ni ri na movha leyi nga fute ku beni ya fika nkarhi muni na breakdown a ta yi koka Banksir mara ya veri hi mina ni nga hambanisa swibihi swa ndhuma vanghana va ndhawu. Okay, Chauke, ku na swo tala leswi a ni tsakela ku hi bula hi swona mara ni ku interview ya hina yi fambe nkarhi wa ku leha swinene. Ku humanyela ka swa vunanga laha no hundza hi kona. Ma swi tiva ku loko hi ka hi vanhu lava nga ku hi languteni laha ka YouTube i vanhu va ku hambanahambana. Vavanuna na vavasati ku nga va ri kona van'wana vavasati loko va mi languta na leswi mi nga mbarisa kahle xiswona va vona jaha mina muti ni na muti khale n'we va n'wi hansa leyi ya vanghana va ndhawu na swibihi swa ndhuma yi ndleka na vatokoto vana se va ri kona i mhaka va 2010 2011 ya hayi no muti na kwala hi le mutini hi ko mutini wa mina ku hi nga ko ba ya no ende leswiwani hinkwaswo swi endleka ha tshama kwihi a rivalini laha hi nga ta hi ta muva hinkwayo a rivalini a va sale va swi vona va fana hina hi ta tshama na van'wana hala vanhu no Chauke bamandla mi vuyelela loko mi hi rhambile munhu un'wana ni nga tshama ni tla na hi nghoma yo kan'we mi va hit torokulobye i mani Makhesa i bingoma yin'wana ya mali mi la ta vula liya ya rirhandzu ra chukele liya hi nga tshama hi va mafosi kahle loko ni ta ni ta hetelela ku ba hiti nga ku ni tirha na n'wina va mafosi kwalaya ka rirhandzu ra chukele n'wina mi suku mi programe rirhandzu ra chukele ivi mi nyamalala loko ni ta ni ta rikoda xikepe xa Cyril B na Hola 7 I think Mabebani ha ku fika Joni va 2015 he took over that your project na tsundzuka mayitsundzuka that project mara a ku ri ndhaka loko hi be rirhandzu ra chukele hi be rirhandzu ra chukela hi ba Hola 7 no ma yi nga se huma i album yin'wana liya a yin'we rirhandzu ra chukele la nga na vo jika ngomani u hi endle leswi liya a ku ri album yi nga huma ku ri liya a ku ri rirhandzu ra chukela ku ri number 5 or number 6 a na tsundzuka ku ri number mani mara hi ku Hola 7 i number 7 album number 7 swi komba ku rirhandzu ra chukele ku ri number 6 swi ri number 6 ya n'wina loko hi ta heta ndlela leyiwani ya Hola 7 hi leyi mi nga yi tshika xikarhi vangosi nga ku loko a ku pfula radio ya GCR swin'wana swa swona mi nga ha khomeki mamafosi famba na vona ya ku tirheni ku famba ka mina ka swi fikise ya no bana na mamafosi na loko mi ta ni tshika a hi nga se heta Hola 7 ya a nga se ivi ni ya hlangana events hala ka ba gezani na ba yi namba jabata mina hey una problem le mara ba mafosi tsutsu lo ka n'wina u tsutsumile hi fambe ya hetisa kasi na vona hi ta va hi tlopela hiti Chauke ni khese ngopfu ku karhi n'wina no ku khensa mina ba mafosi mi swi tiva ku antswa ku laha ni ta ku hi kona ku nga olovi gondo leriwani ro lava mbilu I remember loko ni ta sungula ku cina na Sisoli xiku chavalala nga ku na yona moya wa wena ku nga wisa hi kurhula hikwalaya ka va rhandzu ra chukela mara botsole ni sungula yona loko hi Chauke hi tsemeni album leya yi manyana hi lexi loko ni ta ni ta ba album liya ya Papamasis that's where Chabalala yi nga ni joyina Botsoli and then hi endli na
press rhangana khale munhu a ri gengwini man because this one ni vulavula mhaka ya ma 2009 hi tiraka studio xa Davik Masana record xi nga xa wena. Then in 2010 that's where bo Joe va nga ta va hi joyina na va Ben Mayengani ku ndliwa tinghoma ta va the General Muska liya ya mali ya ku ngoe ya Muska yi dula ka mina ya mali Hey Murhanzi. yes ku tlanga Stanley Chilwa very i best producer leyi yi nga humesela Themba Nyathi yi teka mini ka award ka Munghana Lonene Yeah. last year this year This year. this year Last year. last year ya Karlo wa tsutsuma phela se ile ka June leswi La mere ambassador. se mara ti ta va ti ri ko tin'wana ti-award lembe leri ra 2023 ambassador ya 2022 kumbe a mi teyi nchumu ma yime ku byeriwa Ku vona this andini nchumu. mi ti fanela na un'wana na un'wana Swa ku ti award ta va ti ri kona leti kona. na ku leswi a swi dependa ka budget hi ku a ni ntokweni ku na kombe yin'we va mavosa hi pfa hi va ready Chauke ni cases na nkarong. hi va vos khensa mina man mi ta mu huma kule a Limpopo Yeah. mi tirhela ku hi va mavosa a Polokwane kumbe a Giyani ni twa ku se radio yi kona le Giyani Kahle mi ntirhela hinkwako loko loko haxa Polokwane na haxa mara mi prefera ngopfu kwini me loko hi ku tsakela ka mina ndzi tsakela ku tirhela Giyani. a kaya ku nga ri ku na swa tirhandirhande na ku loko mo va mi nga tirhisiwa ku haxa ntsena a Giyani mi nga lunga ni ntirho wo tala wa hala Polokwane leswiya swa ti-Cubase mini fa ku ma-producer Yeah, na project. mo ri ni nga mi interview bela mi nga mi tekela show ni khensile mavosi Inkomo. ni khensa ngopfu man Dango. ya no hi nga ha qhuveka swi tele hi nga swi vulavulaka loko swi ta ka timhaka ta gondzo leri munhu a nga ri famba Ah, mkhizi. khensile mamakosi danke hi leyi ngo Longest interview ever. ya